Quran. And focus your snap. Kasa prekuni bodu ade na ope. Quran. Sarah. Now the kremu form to Sarah. Sarah to no. Sarah to you peja kosore. Bodi Miss Sarah to. Miss Sarah to. Mi kura Quran. Mi kura Quran. Sa sema me beken. Sa sema me beken. No kura nko an. No kura nko an. Mi nitro. Allah aboa me. Oda. Asembe na Sarah to. But so me stampina that I friend Ernest. Face me wo me ba no hu se be ma ka me hu. Nti ya o ya no wa frɛ wo no wo ba no hu te sen. Wo se stampina. Yo. Baby ase obekwa akotua kotumase. Nti me bi o frɛ me na obusa me se sister wo wanyimfa. Ana me si mi wo man so abole no si na ho so na me si me ya gala o. O si wakase ma ba kumase na me si da ba afi na me pedan ma ja me ba no wesire na nka makofa na ba na eja ya obawi pacha na ya sha ase ye bibi kakra na osi okay wate enti ahwa na ono kra sa afem ka chem se sister baby a meti no me tu afri ho no mo se me adwuma no ni kode abiem enti me tu afri ho no se nka wo pe ho no ma na me si matena ho no bi enti me mpese me sa atena o metina ho no kra na me busuafo no enti me mba ho nti nka mepekrom side no ana Ernest su until last time me call banda se me kohwe adwuma bi wo ho no na o sa friends banda krubezo banda wewa okay ana o sa friends say sister edan no manya bia na me si menye ebie na o su ono ni de no kra de nka ye kamanti nka be ya me fa manim behwe wo krubezo wo yi kwade mewre ana me su yo mate enti dana me free banda e ba no akura ya ne hwete o da se su ni papa we pato papa ko no kru krubem Burkina ni na akofa no acha eti wo beko acha da ti wo beba acha da Burkina fo me ma se be so mo me ma o mo tadu ya wo wa mebo a acha da ni e friend say Rasta man Kasei ena wo se wa dana me free banda ba no ana me ko ho no ekwohwe dan ye kama na sa time fiera ni ntifie ho no ana me su okay ene me bla bi se obema me 2000 ana o se me bla na me se ba ma me ni tie obema me 2000 na me ma pe 1000 na so se dan ye 3000 na ya betia na o su okay enti o wa na wo the pressure sisi me so sa enti me ye adwuma 2 weeks di ka ayi me mpina ni sika no ho ana me de blɛ no ana enesi dana me ba me so me ka chan me ba me pese me hu fiewura no na fiewura no so nti sa fie o sa time no ti me ba no sister sia na fiewura no kra koyo ne dan a wo to aba betena ni no mu ye ana me so okay enya hwe wonji enya na me ba no omo de ni blɛ me ana enesti gi skai o sister empana Ernest pacha oji sika sen waji sika na 3000 te wana ma me frɛ me se o sere mi ame man 100 cedis no mu ye ne nua be ma bi ai fro wo na we wa be ma na oba e dia na shana skirt ya na kalanga na dia skirt na nika mi asisemule enti ma me kan na me si ma me ni sky wa me ho nyina na me de blame ma sana boy no se won fanji dan ne ma me na me ne akwala no beta na ma me se ana me se won ma me nkofie enti ahwa na what the 100 cities ma me say na me ngi se ne ma ne ye ana me ji ye nti ye swale ye ko no say yi mi ami sika no mu na odi kan yi 100 cities no ana o say yi 100 cities me ngi na me mfa enye lorry fen ko na odi bi be so ade ama fiera na me suyo nti me kwadru ye no 2 days time na me frɛ no sika no crowd ade ama fiera no ana me suyo na bakra ketu na ne si bebrebe ni ha oba ne si bebrebe no Oda. Afifia me bi apepe hu ina. Wo bo so me say. Ne 2 years yani. Sa asre wa de sell. Enti na ne si bebre na akokwa ne si ni dia twe hyehyɛ nkyɛn. Eni agye de ko atifo e friend say. E friend ma fati. Ma fati. Ose won sere kra kana no atoli aka nyina wate. Agye kalanga no ye nkoi. Enti me friend no se o diskana ma ferant wo kra yi abasa week no ba obesisa ne normal no na ma ba na me suyo me kra me ba na omu di na blame nti ha no me ho kyere me
and also koba and square year by week time na my friend was his sister me the hospital and I miss assemble and blah was pressure miss pressure ben was his car when the phone so uncle year mobi iska na so bi atwes ka no ehwa na me yamash me sister no so say o abotire nti ehwa na me chief phone from sister na me sister say nti ns anhu wo na akwala yi mo bo amfa dan no kranka emma o free wasa jiska na di nka wo ka kire adi enkwase asam na ekoso Ghana wasinka me ka kire na nka obema mama na 1000 anampo nka me ma na sika ana me se enye hwe se ns banka tachi akwala amoburo wa wei ana me ye edi inufu nyina akoda ayira woni kokko afa de yesati ho a me frɛ ns the following day was me nam kwanso yokokonongo me dura no ma frɛ the following day me friend na was omusi Monday nti nka adichi Monday Saturday no okoye Sunday no okache so omusi Monday na obeba nti nya adichi Monday no obeba the following week no na me nya abutre nti week ni si ye na me friend was ma nti mi amba wo na me si sese wu cause problems ama me ni bla na wo ma me ska se me nya de me handa no because nipa no wanji andi se ska na me de handa was sister nya abutre nya mpo Tuesday member na me su yo Tuesday bedru ya me friend ns mfa Wednesday me friend na me ka che say bra ugu me relationship me dey relationship see eri a relationship wa ana me ka che say me pesa order bla no kra won jimendi nti sister weekend member na me su sikan ko di no adi say 1 month 1 week ni na say wo wen say me ni baby an o fiora no krase wa say ni no mo wan tia late be into na ofre na wonfa wanfa ne picture ma ni picture wa monye we dey beto so ahwehwe no age obi sika je be hwe no bi mo kwaji picture no obra me ton ne ma no sada tu enti say bra no sika no ma ubi kra o ma me bi na dan no so anko kire wo dan ne de me ni fie ho dan no ma me ko hu ho no na akoye nti esi sa no na me frɛ sister bia na me ni tifie ba ko na me ka kire se junior ma me misire wo ma chia ska ma obi ana me kire ma me ni fie no nti ma me na bo a me koye investigation se fie ra na abetena ho no ana fie ra ne se bla no wo bo a we azani dan me wo na obe ka kire me se ne time nsu ye ba opeso otu bas dan no de be ma ne nua ba ana fie ra ne ka kire ne se da bi adan ne de won fa ma han bi nto ama han biem no na ns frɛ me ka kire me sɛ oni fiewura na akasa nti me fa sika no ma na me de bla no nti bla ne aza wono kra ne live bill kra wa nti ya wasata ese no ma e wodem ho no adwa no wono kra hia ne dindindi echuche na chese waji sika na dwane asa agi wono an balance e wo ma me no ho na o da be ne twato a wono ne kasa ai that last 3 weeks me ho no o friend no se den me frɛ no wa me frɛ no na me frɛ no ka kire me sɛ minya abotre na weekend obeba na weekend na me frɛ na wa text me message say I've called the landlord to send me the money so that I will send it back to you and me say what na me say and you wanya ne ntem na me nkɔpɛ dan no week na baby a metem me ho kire me ne me ba no after the almost sister na wokoye say investigation wo ho no me ko ho na won ga bi na ti again wo no ankasa ne drinking sport a woton na sister no esa ko again no ho no ho na again ne ka se wo no kra wo nim baby a wo sister bi so ton store wo sa fie ne ni ton store sister bi so order ton store wo fie ne ni e dey store no ton provisions we provisions store ba ne again no ankasa no eton biaba onu so to biaba ankasa em se wadwene nyen order in court enti dia waton store no na ko wunya kwase akeka no oto dia store order there were store no na ko sister na ono so eton again no ho no and again na ka say wonim baby ono say na sister no kuta akwala se si akwala ne hen obeda na sister na ono so ko no ho no so waka chen say wonim baby anta kwa asa moment na message how what you wasi na message aba me phone so say I'm sending you the money last 2 weeks mu ho no my friend
Sika ne ba nti efi ho no me frɛ na wonfa me sister frɛ na wonfa me bra mo frɛ na wonfa na ya na mo de mo frɛ na mo mfa na mo ba no sa no me na me so ya akɔhwɛ na akɔgi sika na brɛ mo ana wa sika ho no wo kra wo frɛ na wonfa no me ade na me ye ha obaba ma wo de kɔma no na me wo hobi ba so da bi na fe di asem na uti nyina ade ade a afro anade yi natural ade wo Order. onye uti ade galaninti asomde yanso nso kwazi dabi na baye na no ne papa na ade nti na akɔfa abokin na ni be ma a wonim so kwa unhu ni biwu ha ushia na galanase achalabi na ushia no we me sha no kumas ba na oto gold ani wa ye yie esika fo na anu Order. ushia bra no to gold ani eso o ma obi wa ma obi eni se ne ba ye ne de hwe ama bi na first ne de na one kana mo ye kama papa oji wani ba ana ni nyina mu no amana ha dan ama o ha be ma me wo e kode apeja how many years 2 years ene eni ye nti ende na wawo dabi me ko ho no kra me wo ye na 1 year mai nti ohan ma wie no no wadwane kɔbɔ kena tu bai ohun wo hunu da wa hunu baako wa hunu 2 times na ya o ofrɛ wo frɛ me wo so o mfrɛ no ana enko me frɛ na wo mfa yeah my we mu dem life di agro bokin na ni be ma said yes na hem ka mosi for mama mosi kuro no me mosi kuro na o mo ye meli Hono mo. mosi kuro ehwa na wo firi me fe ulugu eni asa wo ben ho ana me shada ben ho sade wo firi ayibu mpurugu yoyo dabu walwale side papa ba wo mi akrom it is possible meboa acha emma hey Order. wale akola matu chese media na ya me nwanwa omo ho ne se omatu kwan ya omo bedi pa ni nyina oma ha mu ho de emu abie o Esi. natural order emu abe chese omo be adwuma batitela no ade ndi emu abe flowers na emu abe Sanity. se wono etu be ni ana wo bi ka ho dabi we ya enipa de ye mpoye enso kakra ni wachia ka wo yiwe ade no o mfa ne nkoma wo maame Sara na wo nya free anya dwuma because o kurakura wo saa o maame hwe entimi hwe ni ye osirim ade aya enso wira ho bra waji akola amobro wa we 30 million sa wo de ko ha dan amanu e na me se mo de adua bode empam so da Pia. makola bai wa TV susu wakotra galamse mu oba basia ma infection alla ensufi o mutim ebe wurawura mu apesika e di ba onu sa ne sister boyfriend wagisem ko pedama wagiska na di adwane na se we de ye hwehwe no ticket ne photo no bia na opini no o fanto check to abi ye hwehwe no ka okani mami ka ojina ho okani ba to dabi company car ye freno senkura Ernesto Poku ya pawo chew akura ya mobo akura ya na so hihye uniform yo ya dwuma adwuma bia na no yeah company bi djuma watamale ba wajai acha so ga chem so konongo ba de oye de minjindi mo amowa adehia mo kode mo awire ene konongo a mo hu Poku yi yanka so akowi ade akra na waje ni sika so be ha dama no ya waje sika na dwane etu ba bi a wote a one ne bada bonten no ya du foto hwewo a ya ntom la bia akola no okuraba
bronya wo mo be da bontia ma wakoni mu amena wa se keke traese aso osisi no fa kansi kabre no na mo tutu na me abufuhie ebentem se ni pai no bi mame to nenkra o tiewa to nenkra me ma kwan brightness me pacho baby a wo bia se wo tie mi a me pacho me ni me ba ni baby a e beda rade wa wo ni mo bi nche asitina rade me tsira me sika na me ya kwa pe me dan rade akola akotra galamse mu akoye pepre nya kakra de be handa bekete cha ohwo asin kronwi bekete cha ohwo asin kronwi oda waji sika no atoto ayampia mami Sarah na apart from your sister who ni hu nipa bia but da be nka me sister mom na wo Ghana dia nka wonu dia wonu no crof na ka che oni se bi onim obi o ma ye hu ne wo se di ne bla na wonim no se ni refi location wo Ghana nti nim se no krom dia no krom no mo akopɛ se he na woda me da sister pinchen wo manso abole eti se manso abore ho na wo besan akoi e kwan ho ana me fira me kwa me wa fa won ma kwa kwada e wo bro no be so bomfa e fita so kwa eti o chena na kwa abore ho bomfa chianse kono nguro ya kono ngudi yana so se kono ngu side bi ho anti polo na tonto na me ma to miri ko ha kora tonsa frɛ na me ma ofa condemn so nkatse bi why tonsa frɛ papa no tonsa frɛ no ja isuna frɛ no ate na bra na wasend iska no so danase brightness le pacho meni me banu yeni baby da yes so yes ko ayede we mpese asem ne be titi ena be ye me yese mebo dua na chire me hu ahu be me mobo isrewu baby owo bi afọ yeska se de ye ko pe dai na mo ye de na mo didi kora pacho gala na me ye na wo kwa obad ne be jahan me ba no oko school be no ko to school bunti me kwa na na ma me penyi na akọfa no Abranti a waso usisi a ohwa na obe ma abodo a eda usre sankra do ko 5 e bo usre ho no wo ye crown papa wo ye crown aje ka ki try si abon wa ohwa no obe ma abodo no oda in court enebra ya hwa baby apebi afa me ko mefesiu ya bramo baby afa kwan sisi ni pasa sisi ni padodo Sarah brana wa send you scan danase pacho me blana wo se ni miska na me papa na me wafa me da wasi bebre nya me hira wo se wa hu me ni me bai mobo da wasi ni eska nya me hira wo pa contract condemn betuntu